bazalwane bonke egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Igama lami umama Mphilile Magwaza usuka eMlazi kuyibhrentshi lakuTholathi. Ngizofakaza abazalwane ngiyambonga uNkulunkulu baba kakhulu sigcinile wasiphinda wasihlanganisa ukuba sibe ndawonye sizokhonza ubaba uNkulunkulu. Bazalwane nje kunohlabeleli umama kuthiwa uMaSibeleli uJehova. Labo mama masibehlobo kunihlabela eminingi bazalwane kodwa nje kakhulu mhlabeleli osenhlizweni yami olokhu uhleli. Ngizofakaza nje bazalwane ngawo la khona umhlabeleli waMaSibeleli uJehova ukhuluma ngokuthi kade ngangizulazula ngingaboni ubuhle manje sengiyezwa ubumnandi obuvela kuNkulunkulu ngizongena masinyane ekhaya lami. Bazalwane lo mhlabeleli enhlizweni yami uhleli kakhulu ukuthi esikhathini eside ngike ngazulazula ngiphuma ngingena emabandleni noma sengisebandleni kwamanye amabandla kodwa benginganakho ukweneliseka enhlizweni yami, bengingalokhu ukuzulazula enhlizweni yami nesiphithiphithi songaneliseki, ngingakwazi ukubona ubuhle bokumkhonza uNkulunkulu, ngingabuzi ubumnandi bokukhonza iNkosi uJesu. Kodwa kuthe nxa iNkosi uJesu iyambula ibandla entabeni indlu kaJehova iyabonelelwa kwayilanga ngithola khona ukudla ubumnandi bokukhonza iNkosi uJesu. Kuphela bazalwane lokhu akulangazelela ukuhambe ngingena ngiphuma amabandla kodwa kwafika ukweneliseka enhlizweni yami nokunela kakhulu ukuthi iNkosi uJesu ngiyifumene, iNkosi uJesu ngiyayizwa iphila enhlizweni yami kakhulu. Bazalwane ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi angivulelele ibandla kakhulu ngizwe khona kaNkulunkulu. Nje bazalwane kakhulu ngiyamdumisa uNkulunkulu. Bese bazalwane ngizophinda ngibonga kakhulu inkonzo esibe nayo last week eGauteng eSihlupho nePlevizigama. Ngiyambonga kakhulu bazalwane inkonzo kakhulu esibe nayo. Lehlizweni nami bazalwane la besikufunda khona kakhulu ngokuthi lapha ngaphansi kwetheme la ethi khona ngokuba kimina ukuphila kunguKristu, ukufa kuyinzuzo. Sole kakhulu bazalwane ukuthi kufanele umntwana kaNkulunkulu ungesabi ngoba uma ukusaba awuphelele othandweni likaNkulunkulu baba, ngoba ukusaba kunesijeziso. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi iNkosi uJesu ngiyacela ukuthi ngisize kakhulu ngingabi nokwesaba ngoba mangizisaba ngizothola isijeziso. Sathola bazalwane nalapha kuJeremiah la kakhulu uthe ngithinteke khona kakhulu ba umpostoli mesakhuluma ukuthi konke kuyaloba. Lasithole khona incwadi kaJeremiah uJeremiah 21 mangaphosisi Jeremiah 22 verse 29 la khona lithi khona lizwe loba ukuthi lo muntu akazuba nomntwana. Ngabheka enhlizweni yami bazalwane ukuthi konke sikwenzayo ngabe kuhle ngabe kumbi kodwa izwe konke kuyaloba, ngabe konke sikwenza fanele sikwenze sibe sazi ukuthi izwe liyaloba, even nayo lendlu yenkonzo iyaloba. Jesu Kristu inkosi yethu.